Phajula IPFT Khwai West Division ni Saktharmung bai Monaikhor Community Hall Nogo Salsani Bagai Conference Panda Khlaijakha Manjakha IPFT President Prem Kumar Yang Vice President Kesam MLA Prashanto Deborma Shindu Soron Jomatia IPFT ni General Secretary Shopon Deborma AGS Buddha Deborma General Committee Treasurer Omid Deborma Akosong Ashala Pulano Panda Manchak Nainar Wairok no Lamjak Shogina Harzakha Abni aglo jati kathar musangai pandano chengshoi rekha panda manchak nainar wairok Ashala IPFT Khwai West Division ni Saktharmung bai Monaikhor Community Hall Nogo Salsani Bagai Conference Panda Khlaijakha Ashala kasha pandani bising te kasam committee shobai 45 borok no te kathar committee khajakha Ashala kathar committee asufangni mung ongkha Shumel Deborma Abno kareba Ashala talbidal podolyakari 11 family ni 44 borok IPFT boroni banarom kha India Channel. They are like Portuguese and China. Every China has a contribution, but they are getting there. They were there, Salsani Division Committee Conference. The conference from the Panda Conference camp dalam ini langsung ya kecuali ada begitu di kamar barulah jadi hall capacity harus setiap teman apa umum sampai extra concession setiap mana kan kemudian kaham kemudian ada satu division yang presiden saya baru yang explain basic statement saya berkata ada beberapa jadi teman-teman kalau tidak baik Khorang division committee sote sumumoro the problem Saktharmung jadi kaham terkait dengan meeting China meeting ni agenda angka বর্তমানে যে Tripura hawo বাইরে বেটিং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নতুন একটি কোয়াল সেকন্ড ডিভিশন খানে দিল বসা মাখানে Tripura সুচিতাম তমে এবং সেন্ট্রাল যেটা Tripura সুচিতাম পাওয়ার Tripura সুচিতাম lalu kehamukan, karena kalau temu kehamukan ini kubu parti ini yang kali parti yang itu juga agar terpilih rasa kalau politik juga kubu parti ini yang kali parti yang itu mana rasanya baru macam parti dari Chini parti misalnya secretary vice president sudah kami ada verifikasi central dari China sudah dan parti yang sana Nasional, kalau mulai kemudian parti itu mulai juga, kemudian kalau ekor parti yang kita mulai, kalau dilakukan, jadi semua lokal itu mulai juga. Ashala Manjakha IPFT President Prem Kumar Yang, Vice President Kesam MLA Prashanto Deborma, Shindu Soron Jomatia, IPFT Party Central Committee General Secretary Shopon Deborma, AGS Buddha Deborma, Central Committee Treasurer Omid Deborma Akosong. Khwai ni shimi bipolam ni kok thum Chini Khorang